Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasibadia, apa ras kerembakan kesasibadia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Invokatio. Adin terem rakyatna ermulia meraja. Adila ras rakyat runtuh mekuasana. Kuan-kuanan 14 ayat 20 lalu. Perpalaskan kata di batenda. Si pujia aluras kita ngendekan kitab nenden nomor 350. Perbahanan di bata manusia di batanta ema di bata si mahuli. Perpulungan ras kita tedis. Ketetapan ukur patuh man pemerintah. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan kata naman bantar palaskan Roma 10 ayat 4 nina. Sebab pemerintah kap persuruhan di bata sirdahin guna kinulindu. Tapi adikam reban jahat biarlah menbana. Sebab labu sia-sia li senjata ibas pemerintah guna ngukum. Persuruhan di bata ka ia janah ia mesinahkan hukuman sirah.